Ningizimu Afrika kuphina kuphi la kufinyelela khona inyanga YoMpedi TV siyakubingelela futhi siyakwamukela. Mbukelo wami njengenjalo ke sihleli naye Mkhulu Hoti, sihleli naye inyanga YoMpedi. Sihleli naye bathi uDStv Mkhulu. Ake ubingelela ababukeli bonke emakhaya. Emakhaya ngiyabulisa lobulisa lana inyanga YoMpedi uMkhulu Hoti, inyanga yabantu umprofeti Hoti uprofessor ngokwakhe. Ngizinze eGoli Johannesburg CBD ila kwana ngenza khona umsebenzi wami wethongo, umsebenzi wedlozi. Siyabonga. Sibonge Mkhulu. Topic yethu namhlanje soke sikhulume kabanzi lana masithi the dark side of Idlozi. Kodwa ke ake siqale la Mkhulu. Ake uphinde ucacisele umbukeli Mkhulu ukuthi kambe makuthiwa umuntu uzohlola ku-professor kuyimalini ukuhlola? Eningizimu Afrika ngiyabulisa futhi ngibulisa ngise 131 Marshall Street Johannesburg CBD. Uma umuntu of which udinga inyanga YoMpedi uMkhulu Hoti ukuthi intervene ikusize empilweni yakho, mina ngise 131 Marshall Street. La ngikhona ngiku next door ye 112 main parking. Ngibe kuyikuthi I'm just near Gandhi Square kune spa la ngakhona. Uma lapho umusufikela ubona ispa, ubona iGandhi Square, ubona i112 main. Ngise next to 112 main ne auto dealer ila ngikhona. Mamela ngwaneso. Malini ukuhlola ubuzile uMageba. Nansi indaba. Uma uzohlola kunyanga YoMpedi uMkhulu uhlala phansi noMkhulu Hoti, uxoxe naye ebuka indaba zakho ebheke ukuthi kanti inkinga yakho ikuphi. Ngihlola ngemali engange 1500 rand. Why Mkhulu kumele imali yakho ibe 1500 rand? Imali yokuhlola is 1500 rand mainly because of abantu uma beze la ekhaya bazohlola. Basuke nje bezohlola bese bahambe. Kube kuyikuthi kunabantu of which baze la bafuna ukusebenza. Baze bangale abantu abafuna ukusebenza ngapha kunomuntu ofike nje ezohlola ehambe. So into enzakala ithongo lingambulele imithi noma iwasho noma insebenzo of which uma uze la ekhaya uzohlola kufanele ukuthi uhlole uqeda kuhlola ungahambi unjalo. Awuhambi unjalo ke musuka ekhaya la musuka la ekhaya. Uqeda kuhlola sikunikeza ke thina ke noma mina uHoti ngunikeza ke mina ke insebenzo ozofika wena uyisebenzise uma ufike ekhaya kuze impilo yakho ikwazi ukuthi ibe ngqono. Ufika la ekhaya sihlola sidinga indaba lakho ukuthi kanti inkinga yakho ihleli ngapi, kanti inkinga yakho kwenze njani. Masiceda ukuhlola kube kuyikuthi ke wena ke umuntu osemakhaya uyahamba, uma uhamba nale mithi. Awuyelanga nje ukuyozwa indaba, awuyelanga nje ukuyohlola bese uzwe nje indaba bese uzwe nje ukuthi hayi uhlolile waqeda. Uzala kumina uzohlola, uqeda ukuhlola kunikeza amakhambi esintu so that uma ubuyele ekhaya kube ukuthi uyazigeza uyazihlambulula impilo yakho ikwazi ukuthi ibe ngqono. Ngihlola each and every Thursday and Tuesday only, Tuesday and Thursday only. Angihloli ngamanye amalanga. Kube ukuthi ke each and every Sunday ngigezela abantu imisamo ngemali engange 1200 rand. Siyabonga. Sibonge Mkhulu. Mkhulu kunabantu abaningi la abahlushwa isilwane kuthiwa umuntu uyahambile uyokhishwa isilwane after inyanga uyezwa futhi sesiqale phansi sesibuyela isilwane mawuthi besilala naye sesilala naye futhi. Kahle isilwane Mkhulu mawuthi siyakhipheka sikhishwa kanjani? Ngiyabonga umbuzo khehla lamakhehla. Umbuzo baluleke kakhulu lo because of number 1 kumele sibheke izinto ngamehlo obuhlakani nangamehlo omoya nangamehlo womuntu noma amehlo empilo njengoba siyabantu. Isilwane iyona nto of which ikhosa inhlupheko ebantwini more than yonke into ngase uyicabanga emhlabeni. Mkhulu usho kanjani? Isilwane uma sikhona phezulu kwempilo yakho kuvaleka imali zakho, kuvaleka indaba zamathando, kuvaleka indaba zokuthi wena noma umuntu ube nesithunzi, kuvaleka nje yonke into ekhona. So isilwane sisebenza ekutheni simosha yonke into ekuyakho uma umuntu. Ungayinyanga, ungawumprofeti, ungawumfundisi. Uma isilwane sikhona phezulu kwempilo yakho ayikho into ekhanyayo futhi ayikho into elungayo. Iyona into eyinkinga ngani ngesilwane. Then kube kuyikuthi ke isilwane Mkhulu sikhishwa kanjani? Uma ufika kwinyanga YoMpedi Mkhulu Hoti iprice so important. Uzokhishwa isilwane ngifuna imali engange 8000 rand in cash. Why Mkhulu kumele ube nemali engaka? Into ezakalayo ukuthi ufika la kufanele ukuthi ufike ugezwe. Ukugeza kwakho ukugeza kokulahliswa. Mkhulu uthini kumina? Uma kugeza kokulahliswa ufika ugezwe ulahliswe lento leyisilwane kuwena. Mind you ugezwa lento eyisilwane kuwena uyilahliswe. Uma uqeda lento le uyilahliswa kube kuyikuthi ke kuba namafutha of which mina nyanga YoMpedi noma mina Mkhulu Hoti
ngiwanikeza abasebenzi abasuke bebhizi nesimo sakho ngoba uma ngumuntu wesilisa I cannot touch you umuntu wesifazane ngugqobe uyazigcoba ngokwakho kunikeze amafutha athize lawo mafutha lawo iyona breakthrough yempilo yakho and unfortunately I cannot say lamafutha lawa ngawathengisa ngemali yabe ngaka qha ngoba kunama rituals kumele ukuthi ukwenzele wona qala then kube kuyikuthi ke emva kwalokho ugezwa uqiniswe uqobe ngamafutha uqiniswe muqeda qiniswa leli paint obugqokile mama le underpen obugqokile baba ngifuna ngizwe kahle lezi impahla zakho obugqokile khehla lamakhehla uzozishiya la ekhaya lezi qathi ubuzifakile uzozishiya la ekhaya emva kwalokho kube kuyikuthi ke uqoka impahla ezintsha ekumele ukuthi umuza la ekhaya uze uyigqokile ngama emagama uma uzokhishisa isilwane uza la ekhaya ukuthi ufake impahla zakudala ungasithandi ngoba isilwane sinamathela ezimpahleni zakho so once ushiye impahla zakho la ethongweni mina lezi impahla zabe ngisingayithatha uma ngiyithatha lezi impahla lezi ngiyoyifaka impinda mangiqeda ukuyifaka impinda la zabe ngiyifaka khona ngiyishise uma ngiyishisa lesi silwane sifake wena sibuyela kumnini waso lo muntu wasifaka kuwena then kube kuyikuthi lento le ihamba unomphela isilwane asiphindi futhi sibuye ngaphezwa lokho inyanga YoMpedi Mkhulu ukunikeza i-treatment ozoyisebenzisa for something like 3 weeks ushisa lento umuyishisa iyoqosha yonke lemimoya yesilwane iyona nto ke eyenzakalayo uma umuntu uhlushwa indaba yani yesilwane ngiyabonga Sibonge Mkhulu. Mkhulu ake siphinde sibheke la. Kunetswayi lenhlanhla. Yeah. Ake ucacisele umbukeli ukuthi kambe itswayi lenhlanhla Mkhulu lisiza kanjani lenzani? Uma sikhuluma ngotswayi lenhlanhla khehla lamakhehla sikhuluma ngolutswayi lolu. Lolu tswayi livula inhlanhla lenza ukuthi uthole umsebenzi livula ibhizinisi yakho abantu beze begijima lenza ukuthi impilo yakho ibe right. Uma umuntu onamabhadi lolu tswayi lusebenza ekutheni lilungise impilo yakho. Uma umuntu ohlala uyinwaya uphuma induna uphuma ini lolu tswayi likwazi ukuthi likulungise manje lolu tswayi lolu mntanami uyalo order la ukhona ulithole uma lolu tswayi lolutholile mntana sekhaya uma umuntu of which you need umsebenzi ugeza ngalolu tswayi ulimixe ne Sprite I repeat again ngeSprite lolu tswayi lufuna udinga nje ukuthi ube nemali engange 500 rands then emva kwalokho uyathola utswayi lakho lolu tswayi libulala imimoya kuwe kube kuyikuthi lo muthi lana uphakamisa inhlanhla yakho inyanga YoMpedi uthini lolu tswayi utswayi olulumbe nemithi yesintu ephakamisa inhlanhla yomuntu omnotho inhlanhla yomuntu wemali 500 rands anye kuyisola impilo yakho yoba ngqono lolu tswayi uyageza ngalo uyagquma noma uyafutha ngalo kube ukuthi ke maye ukuthi umuntu okwazi ukugapha uyagapha futhi ngalo siyabonga Sibonge Mkhulu. Mkhulu ake siphinde sibheke la. Kunesibunge Mkhulu isibunge sedlozi kanye nomdonso wemali. Kuyimalini lezi zinto lezi kumuntu othi uyakudinga? Uma umuntu ethi ufuna mhlambe isibunge mhlambe semali noma umuntu ethi ufuna umdonso wemali lana ke sisuke sikhuluma ngabantu of which bona bathi Mkhulu mina ngiyagembula mina Mkhulu ngithengisa ukudla mina Mkhulu ngifuna inhlanhla yemali mina Mkhulu ngifuna imali ibe khona phezulu impilo yami mntwana sekhaya angifuni ukudlala ngabo njengoba ungibona nguHoti kanje ngiphakame kanje because of abantu I repeat again ngiphakame kanje because of abantu uthini Mkhulu Hoti mina nguHoti anginalutho mayikuthi bengingena ma business athize of which nginama products nginama business wotshwala nginama business yani ngiyagembula if bengakwenzi lokho konke ukuthi ngigembule ngingabi na business ngabe kuyikuthi anginalutho kodwa namhlanje akwazi ukuthi ngiqoke impahla edurayo ngoba imali ngikwazi ukuyithola through gambling through ama product through ama business enginawo esayidini iyona into engikwazi ukuthi ngiyiphilise ngayo manje nawe uma umuntu one vision uma umuntu one focus kufanele ukuthi usebenzise into efana nani nesibunge semali lesibunge nesemali noma isibunge sedlozi umuthi lona ofika wena umuntu usebenzise lo muthi uhlikihla isifuba sakho ngawo umuhlikihla isifuba sakho ngawo lo muthi uyawuthatha uthele kuwallet yakho umuqeda lo muthi lo uyaqhuma ngawo noma ugeze ngawo it's something of which you use 3 times in a week kube ukuthi ke siba nomdonso wemali
Umdonso wemali ilana ke lana umuntu ethi mina ngifuna into edonsa imali bekhona. Lento lena ke ufika wena umuntu ugeze ngayo izandla zakho. Uma ugeza izandla zakho ngayo kube ukuthi 3 days in a week ugeza umzimba wakho ngawo. Then lana ke na usuke wenza ini usebenzisa into ekuthiwa umdonso wemali. Kube ukuthi lo muthi lo uyawukhotha. Uma ukhotha so that uma ubheja ukhuluma nabantu uyathengisa usemsebenzini ufuna bakunyusela iholo usemsebenzini ufuna ama promotions umuntu ofuthi ufuna imali lana ngikhuluma ngabantu abagembulayo ngikhuluma ngabantu abathengisayo ngikhuluma ngabantu abathi mina ngifuna uba nemali uthola umdonso wemali noma uthole isibunge sedlozi. Isibunge sedlozi noma isibunge semali sibiza imali engange 2500 rand. Then sibe nomdonso wemali obiza nje imali engange 2000 rand. Lana ke ngiphethe isibunge semali. Lesi sibunge semali lesihlukile angazi kuyovulekani Nkosi. Baqinisa labafana nabo mayibabo awuthi ngibone ngala. Baqinisa kakhulu abasumkhulu angase kumuntu omdala. Awuzame la khehle ungivulele. Ngiyongilonkhuluma nabo. Uvele nje ungibambele ungivulele. Ngilonkhuluma nabo. Kube kuyukuthi ke lana ke sikhuluma ngento of which wena uma umuntu uyisebenzisa izokwenzela ukuthi impilo yakho ibe ngcono. Kuyimanje njengoba sikanje into ekhandiwe so ngivele nje ngathi ayikhishwe ama sticker why bengithi khishwa ama sticker bewenze ama sticker a wrong. Kodwa uma iza kuwena ayizi kwinto engaka iza kuwena kuyinto engifake ku sachet yakhona then uzabe ke ngiyabonga khehla uzabe usuyayisebenzisa ke isibunge sakho semali into ekanje umuthi kanje oza ulumbiwe kwena. Lo muthi uma uza ulumbiwe lo muthi uzokwazi ukuthi usebenze ukusize ufika kuwena ngufake ipackage lingaka. Lo muthi ungakhohlwa nokushisa uyawushisa uqele imali uqele ukuphakama uqele amandla. Lo muthi uyawufaka ku wallet yakho so that imali ikwazi ukuthi ibe khona futhi konke ekhanye. Bazokwenza ama sticker a right for yona lo muthi lo babeyenze ama sticker a wrong. So njengoba benza ama sticker wrong ngathi no abakhansele so that sikwazi ukuthi kube nento ezi right for abantu benyanga YoMpedi nikwazi ukuthi ni understand. Abantwana benyanga YoMpedi TV ngifuna bonke abantu abaqhasa futhi abalandelela inyanga YoMpedi Mkhulu ukuthi impilo zenu kulonyaka lo zishintshe ziye phezulu zilunge kubonakala ukuthi konke kwenu kuyakhanya enifuthi namba nyenyanga eyazi izinto. Siyabonga. Sibonge Mkhulu. Mkhulu ake siphinde sibheke la. Mangabe sikhuluma ngethi dark side of Idlozi yini lesikhuluma ngayo lapha? Masikhuluma about the dark side of Idlozi ngiyabonga umbuzo ngiyayibonga itopic. I believe ukuthi abantu bazolena bekwazi beyazi ukuthi wenzakala emhlabeni. Nansi indaba the dark side of Idlozi. We always talk about Idlozi as something a right, as something a good, as something of which yona ayinamthelo omubi. Kodwa we need to face the real fact, iqiniso langempela. We have the dark side of Idlozi. Mkhulu ukhuluma kanjani ngoba amadlozi abantu abasekhaya bashona so manje usufuna amadlozi akithi amademon. Akhona amadlozi a-act njengamademon phezulu impilo yakho. Wena umuntu uma umuntu usibongile wakagumete uma usibongile wakagumete uyahamba uyogana kamkhonza. Uma uyogana kamkhonza usibongile wakagumete uyendela khona ushatela khona. Uma ufika lapha yana ushada kamkhonza ugogo noma umama umamazala wakho akakuthandi. Uma engakuthandi uyayithanda kanjani izukulu zakhe engathandi wena. Ufile ukuthi ingane yakhe yenza iphutha ngokuthi ilanda ingane kaGumede ifake la emathemeni kamkhonza. Kube kuyukuthi ke uma kunjalo ke wena uzala ingane ama offsprings wakho. Lezi ingane zakho awusekho emhlabeni uyashona. Ugogo naye sekashonile. Ugogo number 1 uyena ohlala ezizukulwini. Uma ugogo lo ehlala ezizukulwini zakhe okuyingane zakho sibongile kaGumede for example. Then kuba kuyukuthi ke mehleli kubona kade ngakuthande wena kade engathande nezizukulu lezi. Kodwa makumele ukuthi izizukulu manje isebenze izizukulu azikwazi ukusebenza azikwazi ukuthola imisebenzi. Makumele kube nenhlanhla kuba ngathi kuba nomuntu oblocka inhlanhla. Kuyukuthi le nhlanhla le blockwa yini iblockwa ileli Idlozi leli. Kunabantu ofuthi namhlanje bayahamba baye enyangeni. Inyanga edumile, inyanga enamandla, inyanga edume ngishona ngaphezulu kwami, inyanga edumile njengami, inyanga edumile ngaphansi kwami but esiyazi ukuthi zibamba umuthi ngempela.
but kube kuyikuthi umuntu yena uzohamba enyangeni mebuye enyangeni akukhanyi lutho akulungi lutho kube kuyikuthi kuvale lo gogo lo okade engafuni ema wakho kuvale lo auntie lo kade engakufuni lo auntie owatshontsha ingubo yakho makuqeda kuzalwa lo auntie owatshontsha iskipa sakho owakuvala ngoba wena naye ngoba wena nengane yakhe enilingana engafuni wena udlula ingane yakhe ngobuhlaka noma ngokuphanga phezulu kwempilo noma ngenhlanhla kube kuyikuthi ke lo auntie lo mayibabo awungizwa kube kuyikuthi lo auntie lo obekwenza kanje owakuthakatha owakwenza ini message lofika ahlale kuwena uma ehlale kuwena kuba kuyikuthi wena uba umuntu impilo yakho ayihlangani usabatho uyahamba usabatho uyakuphi usabatho uhleli lo auntie lo kaSathane then kube kuyikuthi ke sibana abantu of which sometimes ulotsholiwe nendoda ushadile usemzini wakho uma usemzini wakho nini ebusuku uboniswa kuthiwa le ndoda ohlala nayo akuyona yakho kufanele ukuthi wena wawushade usibani wakazibani usaqonde ukuthi wena indoda le yakho uyayithanda uyayifuna sekuthiwa indoda yakho kakufanele ukuthi uzibani wakazibani usuyeka indoda yakho usuthi ugijimela usibani wakazibani ngoba idlozi alimfuni kanti idlozi akusuthi alimfuni uhlelela idlozi elibi ileli dlozi lika Satan mayibabo ngayishenga ngakwinyamathi impela mama elikhuluma indaba lezi kwenze njani uhlele idlozi elibi kube kuyikuthi leli dlozi leli liqoshela konke okuyimpumelelo kuwena kunabantu ofishi namhlanje emsebenzini kufanele ukuthole ama promotions kufanele ukuthi uthole imali zakho kufanele ukuthole ini nanoma uthi uyahlola noma uthi wenza njani ukuthi ugogo vala lokho idlozi elibi idlozi elingafune ukuthi impilo yakho ibe khona kunabantu ofishi namhlanje uhambile wayothwasa wahlala ubonisa njalo nje ukuthi uthwasa muhambile ufike uze la kunyanga YoMpedi uzothwasa kumina kube uthi uma uthwasa kumina awusakwazi uthwasa kumina kuba nendaba kuba nani usukhomba umunye umuntu uma ufike ungela ekhaya esigodlweni bese kuthiwe no hamba uye kubani ngoba lenyanga yakho ayilungile uma uhambile usiyothwasa kuzibani kube uma ufika lapha inyanga ifika kulala inyanga imceda ukulala lenyanga le uyiboniswe ugogo wakho emaphupheni lenyanga le imceda ukulala kube kuyikuthi emva kalokho usuyiphathe HIV/AIDS uyabona ukuthi lana uholwa idlozi elibi the dark side of idlozi sibe nabantu ofishi bayahamba bayenyangeni bayothwasa ezangomeni muqeda ukuyothwasa kube kuyikuthi ke musubiyele ekhaya awuthole mathwasa awuthole ma client awuna lutho by the time ubungakathwasa impilo yayilavrishing impilo yayiphezulu impilo yayinhle impilo kwakukhanya uma uqeda nje ukuthwasa after initiation process kube kuyikuthi kumosheke kwasana uphethe idlozi elibi of which leli dlozi leli belikholela emoyeni kaSathana belikholela emoyeni imlingo belikholela emoyeni yamademoni awungizwa sinabantu of which namhlanje baba bebuya abantu abekade banamathenda amakhulu kuabantu of which baba nemisebenzi emihle baphila kahle the day kwafika leli dlozi lathi suka kule company yekenye yekela ukwenza ibusiness nalabantu labenzana labaya kwayukuthi kuwa kwakho the dark side of idlozi amadlozi akubonisa izinto ezirong sibe nabantu of which namhlanje umuntu ubuhlala endlini eright endlini esharp endlini enjani wahamba wayohlola noma idlozi ayifika kwena ephupheni lathi kuwena suka kulomuzi wakho uthengise muqeda ukuthengisa ufuna omunye umuzi ngoba lana kunemimoya uthatha umuzi uthengise mawuqeda uthengisa umuzi kube ukuthi uyahamba uthi uyofuna enye indlu uthola ama scam adla imali yakho abaleke ngayo the dark side of idlozi sinabantu of which sometimes umuntu kumele ukuthi eze enyangeni efana nami makumele eze enyangeni umuntu kuvele nje ifamily ithi hayi ungayilapho leyo nyanga idla abantu leyo nyanga leyo iscam leyo nyanga leyo yenza noma kube nomuntu nje kaSathane ovele nje makumele uze kimi acommente kabi kuma YouTube videos noma kuma social platforms enginawo wonke then ube uthi angisayilapho kule nyanga leyo labantu bangenwe yilamadlozi amabi angakufune ukuthi impilo yakho ibe nenqubeka phambili so sinamadlozi amabi amadlozi of which uma uyintombazana bonke abantu ozwana nabo phezulu kwempilo yakho
waza ne-boyfriend yokuqala mani sazwana for 5 years then for 5 years bekumnandi wathola ingane after that meter boyfriend yakushiya ikushiya kanje le boyfriend iholwa le moya wedlozi ongafuni impilo yakhe ibe right uza nomuntu esibili mani sazwana kube right once wamitha waba nengane konke konakala utsholo wesithathu kuthola ukuthi unengane ezu5 zonke lezi ngane azinabo baba bayiphika zonke obaba uhleli idlozi elibi sithole abantu of which baba madoda abanamadlozi amabi kuyikuthi wonke umuntu ozana naye ushiya ingane ungena idlozi lomdliwa elifuna ukuthi ube nengane wonke lomhlaba lo so that wena u-add on top of i-poverty phezu kwempilo yakho. There are people of which they are poverty agents la emhlabeni bahambisa i-poverty yonke indawo bazalisa ingane zabantu kungathi kuzala ingane zeinyoka mayibabo awungizwa kunabantu of which bazalisa ingane zabantu kungathi amaqanda einyoka ingane zeinyoka zivela le nale ngoba izala yonke indawo. So kunamadlozi lawa njalo amadlozi abukisa ngawe kunamadlozi of which mushadiwe zange wathola umntwana musuke emendweni once wangena ngaphandle ethi gogo lo ngiyasuka kuyena ngaba nengane but by the time busemendweni wayehlela ukuwena isibelitho baba isibelitho sakho usabele bana how fetsa fela uzwa lenyalo ukopane le muthu unyawupe nje ongenamsebenzi akuthi ha umithe voices but ubusemendweni kwathiwa uyinyumba muqeda kuphuma muqeda nje ukuphuma kube kuyikuthi ke usuthola umntwana nawe uyamangala ukuthi ngahlala eminye isikhathi singaka kuyikuthi was no problem ngawe noma ngendoda ubuhlelwi idlozi elibi amadlozi amabike ayahluka ke mntaka baba kube ukuthi kunamadlozi lawa akade hamba ngamahashi kidiki here uhlele amadlozi athi hamba ngamahashi awayifuna imoto uma uqala uthi ya drive imoto iphuma intuthu uma uqala uthi uya drive imoto ishaya gearbox uma uqala uthi uya drive imoto ishaya top uma uqala uya drive imoto iyalika kuthi upetrol ihlangene no-oil uyibuza le moto le isuka ku-service just izolo amadlozi amabi awakufune kubona udrive awafune into ezinhle uma uqala udrive maqala umethi udrive athi amadlozi wena fanele ube nemoto ungaba nemoto uzofa amadlozi amabi the dark side of idlozi. Siyabonga khehla. Sibonge Mkhulu. Sesizwele kabanzi Mkhulu usichazelile the dark side of idlozi. Esifuna ukwazi ke manje Mkhulu ukuthi umuntu ke osuke kule nkinga usizakala kanjani? Umuntu onenkinga yamadlozi amabi. Ngifuna ngizwe kahle. I want you ukuthi uma unendoda noma unomfazi uza la kumina. Ngifuna ube nemali mntaka baba from 5,000 to 8,000 to 10,000 rand. Ngizokulungisa. Ngizokunika nje ama option of which izokulungisa kanjani. Uma unemali engange 8,000 rand to 10,000 rand. Uza nengubo iblanket angisho isigiba ngoba amaZulu makuthiwa ingubo bathi babuya kanti sikhuluma ngeblanket kanti ngiyazibuza ukuthi ingubo le kulala ngathi sebusuku yini ngesiZulu ingubo ikubo kaSesotho kubo kaSipedi kiramapai woza nengubo iblanket yakho olala ngayo ebusuku uma uqeda uzabe usuyafika ke la ekhaya muqeda ukufika la ekhaya ngoba lento idlozi uyalimbatha ulimbethe idlozi lakho lingaphakathi kwena so lento ngiyiboniswe kahle kwathiwa kumina kumele ukuthi ngilaphe abantu ngengubo alala ngayo ebusuku. You just take one blanket uzoyithenga man baba ingubo aziduri I'm sure zikhona lapha ko my friend ngo350 uyafika kumina ngengubo muqeda ukufika ngengubo le ngubo le uzofika la ekhaya ngugesi manqeda ukugeza nguyenza umsebenzi lo kumele ngikwenze wona. Ngithanda kakhulu indaba ukuthi nginitshela ukuthi ngifike nginenzini ingakho ngifika la sometimes ukuthi nasizogulisa ukusizakala ngoba usuku uyazosebenzwa ini so uzobona musufika la ngifike ngusebenze leyo ngubo yakho uzoyishiya la muqeda ukuyishiya la leyo ngubo yakho lala ngayo ekhaya mina ngizabe sengiyahamba ngayo ngiyoyisebenza le ngubo manqeda ukuyisebenza ngishaye lamadlozi akina amabi ukuthi asuke kwena ngwafembe wonke lamadlozi angasaphindi ehlale kwena kodwa ngwasebenza ngani ngengubo olala ngayo. Then kube kuyikuthi ke uma umuntu ungenamali lengiyikhulumile iba nemali engange 3,000 uze la ekhaya ngizogezela isibongo ngizogezela idlozi lakho
ngemali engangamalini nge-3,000 rand. 3,000 rand ngigeza isibongo ngigeza idlozi ngoba laba bantu abakuhleli kabi abantu bakini awuhlalwa idlozi ase next door. Amadlozi akaHoti akahlali emadlozini wakaKhumalo. Amadlozi akaHoti awahlali emuntwini wakabani wakaMkwena. BaHoti badutsi uHoti. Kubi kanje umoshelwa amadlozi akini. Izongibona wena. Siyabonga. Sibonge Mkhulu, sibonge nakwabukeli bonke benyanga YoMpedi TV.